Halit Alaçatı Çardê tîrmehê zagona azadiyê ye. Di dîroka her gelan de kêlê dem û dîrokên giring hene. Ev wate karaktera gelan diyar dikin. Ev karakter çiqas xurt û binecih bin, xwebûna gel û netewî jî ew qasî xurt be. Ev kêlî rêgezê nû datînin holê. Karakter û hişmendiya gel li ser van rêgezan zelal dibe. Çiqas riyên çep û rast fetlonekên tûj derkevin pêşiya gel jî di ronahiya van rêgezên zelal civakiriya xwe dibîne. Ev nirx exlaq û mîrasekê çê dike. Ev mîras bi dehan ezmûnan tê ceribandin û çand derdikeve holê. Civakek xwedî karakter, hişmendî, rêgez û çand tu carî nakeve di nav metirsî û fikaran. Li hemberî hemû cureyên êrîşan bar çiqas giran be jî bedel çiqas mezin dibin bila bibin bê tereddût û guman li ber xwe didin. Di dîroka Kurd û Kurdistanê de jî çardê tîrmehê xwedî wateyeke bi vî rengî ye. Ji bo gelê Kurd afirandina kesayetiya nû ye. Ev kesayetiya zagona azadiyê di ser hemû zagonan de digire. Dema azadî dibe mijara gotinê hemû mijarên din bêwate dimînin. Azadî tekane riya hebûn û xwebûnê ye. Ji bo xwebûn bê parastin, azadî şertê tekane ye. Çardê tîrmehê hemû nirxê Kurd û Kurdistanê yên ku dagirker bi sedan salan êrîş dikin li ser bingeheke nû ji nû ve afirand. Pola di karakterê nifşê nû de darûniştandin. Ji ber ku dagirker dema êrîşî civakekê dikin hewl didin karakterê xwebûnê yê wî gelî bişkînin û li şûna wî karaktereke nû yê hevkar biafirînin. Ji bo em vê rastiyê fêm bikin, divê em rewşa neteweya Kurd a beriya çardê tîrmehê binêrin. Beriya azadiya Kurdistanê karakterê kesek Kurd di astajor de hatibû têkbirin. Ji bo her neteweyan pîvana li hemberî xıyanet û dagirkeriyê gelek giring e. Di civak û neteweyên karakterê wan qewîn de dagirkerî û xıyanetkarî bi tu awayî nayê qebûl kirin. Stû tewandina li hemberî dagirkeriyê û hevkariya bi dagirkeran re weke sûçê herî mezin tê dîtin. Cezayê herî giring jî ji bo vê yekê tê dayîn. Ev di çanda civakên xwedî karakter de wisa ye, di zagonên dewletan de jî heman e. Tu civakên xwedî rûmet û karakter hevkariya bi dagirkeriyê û xıyanetkariyê qebûl nakin. Li Kurdistanê dagirker herî zêde bi karaktera Kurdan lîstin. Bi sedan salan hewldan karakterek hevkar û li hemberî tirsek herî biçûk serî bitewîne hevkariyê qebûl bike û xıyanet li civaka xwe bike derxist holê. Di vê mijarê de bi serketin jî. Qasî karaktera xıyanetkariyê li Kurdistanê pêşxistin, ew qas bi hêsanî xwestin ku gelê Kurd bê karakter bikin û dibin dagirkeriya xwe de bihêlin. Ji bo vê jî xıyanet û hevkariya bi dagirkeriyê re weke nîşaneya serkeftina Kurdan danîn holê. Li Kurdistanê xıyanetkarî weke tiştekî baş û maqûl nîşandan. Li aliyê din êrîşî Kurdên berxwedêr kirin û alîkariya Kurdên xıyanetkar û hevkar kirin. Weke polîtîkayeke Kurdên hevkar û xıyanetkar di aliyê aborî, civakî û siyasî de xurt kirin. Axa, bek, şêx, cerdevan, sîxur û notirvan di nav civaka Kurdan de anîn asta otorîteyê. Weke kesên di nav civakê de hêzdar, muqtedir, bi rûmet û maqûl nîşandan. Bi vî awayî keseyeta xıyanetkar weke keseyeta maqûl û mînak bêgirtin danîn pêşiya civaka Kurd. Qasî ku êrîşê Kurdên xwedî karaktera azadî û berxwedanê kirin, ev qasî jî pêşiya Kurdên bê karakter vekirin. Bi vî awayî ji bo statû û dewlemendiya hevkariya bi serdestê Tirk, Ereb û Eceman re mîna tekane riya rizgarî û xilasiyê şexsî û malbatî danîn ber gelê Kurd. Ev karakter hat wê astê ku heta di demek dirêj beşek ji Kurdan hewldan xwe weke Ereb, Ecem û Tirk nîşan bidin. Ereb, Ecem û Tirk bûn bû riya rehetî, hêzdarî û dewlemendiyê. Kurd bûn jî bû riya girtin, kuştin, êş û bêçaretiyê. Rêberê gelan Rêzdar Abdullah Öcalan ev yek weke dehfika guran destnîşan kir. Çardê tîrmehê berî her tiştî darbe li dehfika xıyanet û hevkariya ku xwe ser Kurdan ferz dike xist. Karakterê hevkar û xıyanetkar hedef girt. Hem jî di şexsê dagirkeran de hedef girt. Kurdên berxwedêr, rêgeza Kurdê xıyanetkar ên ji xıyanet û hevkariyê pê ve riyeke din tune ye ji binî ve têk bir û li şûna wê ji azadî û serxwebûnê rûmettir tişteke din tune ye bicih kir. Li şûna rê û rêgeza Kurdê xıyanetkar a weke em bi dewletê nikarin bin pê kir û li şûna wê rêgeza Kurdê berxwedêr ên digotin berxwedan jiyan e bicih kir. Li şûna rêgeza xıyanetkaran e weke em incek bi hevkariyê dikarin xwe biparêzin, rêgeza xıyanet û hevkarî sûcê mirovahiyê ye biçî kir. Bi van rêgezê nû li Kurdistanê pêvajoya rûreşkirin û şermezarkirina xıyanet û hevkariyê dan dest pê kirin. Berxwedêrên çardê tîrmehê dizanîn ku li hemberî dagirkeran afirandina karakterê berxwedêr hêsanîne. Da zanîn ku divê ji bo vê yekê berdêlên giran bêdayîn.
باش فهم کربون کو داگرکر دی کاراکتر هفکار و خیانتکار این لکردستان آفراندنه دی حتی داویه بپارێزن. دی هول بدن کو لسر پیان بگرن. زو بزو دست جوی کاراکتر خیانتکار برنددان. برخودرین 14 تیرمه زحمتی و دجواریا کشتنا کاراکتر خیانتکار و لشوناوی آفراندنا کاراکتر برخودر دزانین. بزانین و بریار کتن ویر یا رومته. همو زحمتی لبرچاوان گرتن و خوش همو بردیلان را آماده کرن. پیشنگتیا ویر یا برومت و رزگاریا کردستان گرتن سرملی خواه. ریگزا تو زاگون لسر زاگون آزادی نینه جخوره کرن آلا تکوشینه. هگه زاگونا بنگهین آزادی به دوی همو زاگونین دن لگوری وی بین سر راست کرن. لسر وی بنگهی زاگونین کردین به کاراکتر و برخودر هاتن نویساندن. رومتانه توی دانین پیشیا مترسی فکار و برجوندین کسایتی. ترسای شکنجه جزا و مرنه دانین داویا وان زاگونان. جبوی جی بریا هر تشتی چکا ترسی یا داگرکران جدسته وان گرتن و بری وی دان سینگی داگرکران. جبرکو زاگونا دولمندی ستاتو هزداری یا داگرکران چراندن همو چکه کو کرد به دهاتن به کاراکتر کرن خستن ستوی داگرکر و هفکارین وانده. به 14 تیرمه کاراکتر کردین لهمبری همو زورداری و زحمتیان دبیجه برخودان جیانه کته مالزاروکا داییکه. د کسایتی شهید کمالان خیریان علی و عاکفان ده لچارالی کردستان شتل ودان. دبن آلات هفگر آزادیا کردستان ده خیانت و هفکاریا بداگر کران ره و که شرما دوجهی لیهات. کسین جبو ستاتو دولمندی و هزداریا بداگر کران ره بون هفکار و که کسین لعنت کری هاتن دیتن. پشتی بدهان سالان هفکار و خیانتکار جارکدن د جواکا کرده و که کسین بی رومت، بی حیثیت و بی شرف هاتن دیتن. کردین برخودیر جی و که رومت و نشانه آگل کرد هاتن دیتن. دیوار داگر کران به برخودان 14 تیرمه و ده شبکه ده هاتل وشاندن. خیانتکار و هفکارین بریا 14 تیرمه برحتی لکوچه و کلان کردستان دیگریان لی پشتی 14 تیرمه به دزی و که کفتاران خواه شارتن. جوی روژه حتی نها تکوشین لسروی اساسی دمشه داگرکر به اصرار دخوازن کاراکتر هفکار و خیانتکار گل کرد لسر پیا بگرن و ممکن به هیز بکن. جبوی جی ستاتو مقام و اوتوریته دولتی بکارتینن به ایحاله و درفت نابوری خواه مزندکن. دما او به تیره نکه چکن دولتی دخن دست خیانتکار و هفکاران و به هیزی دخوازن وان لسر پیان بگرن. میراته کو 14 تیرمه آفراند و ریگزین دانین لهولیجی هفکاری و خیانتکاری بداگر کرانده و که سوچ و شرماهری مزین دست نشاندکه. سال به سال کاراکتر هفکار و خیانتکاران قلستکه و کاراکتر برخودیر و آزادی خوازجی بهیزدکه. شوپ داگرکران لکردستان پاقش دکه و پیشیا کرد آزاد ودکه. داگرکریا ترک اف 7 سالن جبو هفکار و خیانتکار خوال سر پیا بگره و جبو کاراکتر کرد آزاد بشکینه همو درفت خواه سفر برکرنه. شری توپ یکون دمشینه. لی 2 سال وگره 14 تیرمه ده امدکارن بر حتی بپیجن کو کاراکتر کرد برخودیر ای بزاگونن 14 تیرمه هاتیه تشه دار کرن لی هر دره لناوا تکوشین و برخودانک مزنده یه. لقادین مدیای لروجاوا روجلات باکور و باشور برخودانک دستانی دمشینه. طولا 1000 سالان هم جداگیر کران هم جی هفکار و خیانتکارین داگیر کران دپرسه. گریا کو بریارا برخودانا 14 تیرمه هاتاین لکردستان کاراکتری خیانتکار و هفکاری کرد تنبو و دشوناوی کاراکترک برخودیر و تکوشر آفراند. 1000 سلاو جه برخودانا 14 تیرمه ره کو پیواجویا جزا کرن آداگر کری کردستانی دادست پیکرن. 1000 سلاو جه شهید 14 تیرمه ره کو خیانت و هفکار لکردستان جارکدن آنین آستا لعنت هری رورش. 1000 سلاو جه پیشنگین 14 تیرمه ره کو زاگونا تتش جا آزادی و سرخوابون رومتر نینه لمجی زاروک کردستان بلاف کرن. 1000 سلاف لهنگین لکردستان تووی چاندا برخودان جیانه چاندن. دوان دمین کو داگر کرین دو بخوین به 4 آلیان و ایریش کرد و کردستان دکنده پیوسته امزیده تر پیشنگ لهنگ و شهیدین 14 تیرمه ببیر بینن خودی لمیراس آوان درکوین چانداوان بجین و لسر شوپاوان بمشن.